Matura Makaloleni, Makongeni, Botela, Ofafa Jericho, Buruburu, Jerusalem, Shaurimoyo na Majego ni mamwe ma matura maria makorogo mari rungu rwa urugamiri wa thirikari ya county ya Nairobi. Matura maya ni makumitio muno hau kabere na mamwe no ku andu aingi aria mari na uhoti wa kibesha na megatu maikaraga. Riri ni itura ria Kaloleni na ritwa ringi Uluru riria riri barabara-ini ya Jogoo Road. Kuringana na ikari aria maikangitio matuko mwena uyu, nyumba ici ciakirwo hindi ya wathani wa Nyakeru na thutha wa Kenya kwigwatira wiyathi, urugamiri wa micii no ukiorerwo ni kanju ya Nairobi. In 1947 ndio nyumba zilikuwa zimejengwa na serikali ya wakoloni na wakamaliza. 1947 zilikuwa tayari watu kuingia. Ni itura ria rina riri na riatikite kumana na ugashiru wa motungata kuma barabara, nyumba cia kirathi kia iguru, ugitiri, njira njega cia gutegeko oro ndumwe na mai matheru. Kumana na wagiriru wacio, ngamenyithia andu mari gatu ta Mutigaire Tom Mboya, Mutigaire Gershon Kirima, mana ikara guku na ningi atongoria ta Mzee Jomo Kenyatta na uri wari mutongoria wa bururi wa Uganda Milton Obote ni macemanagia guku gutabania cikaro cia keheri cia giuteti. Na mtaa huu ulikuwa maridadi sana. Ingawa nyumba ni ndogo, lakini mtaa ilikuwa imeundwa vizuri. Kulikuwa na barabara safi, zimewekwa lami, zimekuwa pavement zimetengenezwa vizuri. Ilikuwa mzuri, hata ilikuwa safi sana. Ulikuwa unapatiwa dustbin yako ya kuweka takataka. Na mnajua lori inakuja siku fulani na siku fulani. Guoka ni mathako guku ni kwa njata cia thaki a mubira wa maguru ciambirie gucangararira na kwambatiria njata ya bururi ikiro itiganite. Black Mamba ilitumika kama nursery ya kukuza wachezaji kwa hizo timu kubwa. Nona gukiri uguo riri wa itura riri ni waitikire otakiro. Aikari makiuga ni matiganirio kuona ona thengia gukorwo makiriha marihi mao mweri kuri thirikari ya county ya Nairobi, nyumba ici itithondekagwo. Siku hizi hata matofari ikitoboka, imevunjika, unajitengenezea. Kupaka rangi hiyo walisahau. So hizi nyumba ziko in a state of disrepair. Hamwe na uguo, wagi wa mai, guthuka kwa njira cia gutegeko na barabara, uhagu kwa ugitiri nicio ihumbite itura riri kwa makiria ma miaka 10, naguo ukia ugathie na mbere gwithegea. Maji nayo ilianza kuleta shida. Ilianza kuleta shida mwaka wa 82. Watu wanakongwa na magari huko kwa reli, wanaenda kutafuta maji. Zamani tulikuwa tunajuana, lakini saa hizi kuna structures mingi zimejengwa, extensions, legal structures. Watu wamekuwa wengi hata hatujuani. Aingĩ nĩ matete mwĩhoko harĩ urugamiri wa itura rĩrĩ, makiuga thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ iremetwo nĩ kuramata nyumba ici na rĩu imwe ciacio ciatuĩkire iharo cia ekinaĩ arĩa matũire magagagia mũingĩ wa itura rĩrĩ. Nyingĩ cia nyumba ici nĩ ciatiganĩirio kaimana nĩ urugamiri wa thirikari ya kaunti ya Nairobi na gũtiga aikari makinyamarĩka kuona matiamũkagĩra motungata marĩa mangĩgacĩrithia mĩikarĩre yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.